Beginilah perjuangan dua prajurit angkatan bersenjata Ukraina saat berhadapan dengan drone Rusia dalam jarak yang sangat dekat. Rekamannya beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Kamis 6 Juni 2024. Terhitung ada 4 drone kamikaze Rusia yang datang secara bergantian, menyerang tentara Ukraina dalam 2 menit. Peristiwa penyerangan ini berlangsung di parit angkatan bersenjata Ukraina, saat dua tentara Ukraina tersebut berusaha kabur dari pantauan Rusia. Tampak pada awal rekaman, salah satu tentara Ukraina yang nyaris tewas saat drone sempat mengenai bagian kepalanya. Beruntung, drone tersebut tidak meledak tepat di kepalanya. Tak habis sampai di situ, drone Rusia terus berdatangan lalu meledakkan posisi mereka seperti yang terlihat dalam rekaman. Траншеи слева. Гранату тянут. Хорошая идея. Вы же не побегите, она уже будет слева. Охуеть, вот фортовая, блин, пиздец. Красиво. Вон опять еще одна фигня. Блядь, беги нахуй, беги! Вторая не сработала, да ну в пизду, нихуя себе. Это вперед. Он еще так над ними сначала смотрит, а потом в них въебывает. Вот сейчас он его... Третья сработала. Не попал, да, на него стрелкотнешь били, что ли? И, блядь, уже третья вперед вас прилетела, нахуй. За стенку куда-нибудь хули ты там встал, иди. Вот, это все, блядь, четвертый вперед. Хуй ты лёг, иди. Не увидел его. Он вышел. Вот он нахуй встал, сейчас лежал. Ой, блядь, видите, она его ищет, вокруг трогает, блядь. Да, все делают такое количество, не могут себе позволить просто летать и искать цель. Они как найти цель, а потом будет цель. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.